gentlemen, ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nabanbanuga ka permi. Ay, nakaluto kan banhang. Apay, si kalaeng aya, tinabannog. Ay, kano nagaduti na si Kasok iji barangay hall. Ay, agasam dagiti pinirma ka dokumentaos. Eh, kinitak pa dagiti proyekto iti barangay. Ay, agasam da ita. Oh, Hakat, siyak ngay, naglaba kalpasan a naglinisak dito'y balay. Idi kwa nagkaraidak. Kalpasan na, naginawa manan. ay at aduti naramid ka saan ka nga agreklamaw. Nay, Basta, nabambanuga. Ay, ingka ka agluton. Agyan na akmat Sika ti mapan agluto, numabisin ka. Lumabasak pa dito balayo, paray. Day, timat akong parek na masapol nga ibaga na lumabas. Ay, wen, lumabas ka lang. Awang bibiyang ko. Mapanak iya bangkag ko, paray. Jak damdamagan. Mapanak man nagmula. Na, Amumutin da ito'y nagagit akong paray. ingka lang. Kita manday ja akong parem, naggagay. Adan tumanan ipasikat na akwartana. Tanagagay amapan agmula-mula, ijay bangkag na. Ay, nagagitak mo. Nagagat nga agreklamo isong. Paray, nagkapuwak man na niya bangkag ka. Amok, saan ka di nga inaldaw ka mapan iji bangkag mau? Kitwin might, maray. Bilibak man kan ka. Tapay may maray. Nagagat ka unay. Gusto lang, maray. Kasla saan ka mabambanaw? Kadulhamin da ita bannog-bannog ada ita, maray. Kahit agawid ka nga rodan. Ay, kay una, maray. Tamapanak man naglutan. Na, sika pa'y gayam ti aglutaw. Diyay ko nakngaro din, maray. Pulos, ajak marik na ti mabandaw. Nagswertikit din ni Marituyang, tas sika pa'y gayam ti aglutaw. Kaya no kasla senyorita ni Tuyang ko, maray. Agtugtugaw lang kararamidin na. Siyak amin, agtrabaho, iji balay may. Ay, una yan, tinakaro. Apan nakabannog ko aya. Ay, uresi ka, kagawad ka, nabanog ka. Ikawan, permi Kasano ang nabanog ka kaslawan inararamid mo? Awan ayamot. Eh, nagtugtugaw ka lang. Ay, iso nga roday ta tinakabannog kapitan. Tinagtugtugaw. Kan kita man nagitipadak kakagawad. Nakadumog da amin. Nabandog da nga men. Urawan inararamid da. Makabandog mo't kat kapitan ti awan araramidin na. Eh, tangay nabanog. Nabandog ka mo't aya kapitan. Nang runa nabanog ka. Anya nga itan ti aramidin tayaw. Taoray dagiti tanod mo kat nakaturog damutan di tatugaw. Iso nga ron nga ibagak nga ginana tayo amin. Maturog tayo. Ay, day taman ti mayat kapitan. Maturog tayo nga ruda. Sika magayang mari dito nakatugaw dito sa ngwanan ti balayaw. Ay, wen pare, agin inanaak man. Ay, nabambanugak. Naggapuwak dito bangkag ka, maray. Imbag man. Ket lima basak dito barangay hall. Ay, nakitam ni kumparem nga inting ijay. Wen maray, isaw ti umay ko ibaga. Nakita ka maturog. Maturog. Kapitan na nakaturog iti barangay hall. Ay, nabannog siguro Kunda ito'y pay, maray. Adapay na yun na. Uray dagiti kagawad na nakaturog damay. Nabannog damat. Adapay maray. Adapay gayam. Ado ti impormasyon mo paray. Uray dagiti tanaw nakaturog damay. Ay, unay mo't day taapan nakabannog dan. Anya klase a barangay da ito'y maray. Maturog mo amin na niya barangay hall. Pati da ita kapitan. Saan kan nga agreklamo, pari badong? Ay, gagangay lang mabannog ti tao. Apay, amin dalaki din kay nabannaw. Kung agigid dandaan nabannaw. Ipunay mo daytan ngay. Integ, Hindi nakasarsarita ta nabambanugak. nabambannog ka? Damagan pa ilaan. Ay, kasano kumaan nabandog ka?
Kat awan mo't inararamid yaw ijay barangay hall. Nagkuna. Ni pare ba daw? Nalabsan na kayo kano anak katurog. Man ano kuma? Hindi ka lamabain. Indaulwam a kapitan ti pannaturog. Uray dagiti kagawad ken tanod mo, nakaturog da kano. No nabanog, agina na. Akat, asino ngay nga rod ita ti agsakdo. Nabanog ako na. Na, siyak ti agluto, tasika ti agsakdo. Di nakibaon ta nabanog. Talaga adi mo kayat ang maibaon, sige, agina na kalat tadita aginggat kay kayat mo. Sa dinot pa panamngay. Inak maturog. Agluto ka. Ay, nabambanogak nga amaw. Naa. Anya mo da ito ya kalsada? Nagtapok nga rod kun abot-abot pa'y. Ay, nadlaw mo magayam. Permi Di kami to pa'y makapagbiyahin nga da jeep na. Perdi mo data da ito'y dalan. No agtudaw, nakapitpitak ba nga road? Amo nga ta ni Kapitan da ito'y na nabayagan na problema ti barangay tayo. No amo na, di pa'y ko mga inaksyonan na. Batog pa'y ti babalay da ito'y may sa akaunagan nga abot-abot a kalsada. Adaw, ti madisdisgrasya dita. Ay, kano dandan niya man na disgrasya din na minsan. Anya nga tanong mapantapadasan na kasarita ni Kapitan. Kay, una, taasidig mo da ita balaydan. Nasaysaya at mo ilaan no ija barangay hall ti pagsasaritaan tayo. Ay, kuwa na. Intang nga doy. Saan tayo napabayagan da ito a problema? Nasken amay danon ken ni Kapitan. Nagirigatin timag na dito'y dalan tayo na ya. Ay, Naisika magayam da ita tataba daw. agpapada tayo magayam ti reklamo ko man dito. Unay da ito'y nga minin na kalsada, tataba daw. Adaw, tireklamo dito'y barangay. Di alagtag tagaray, takumparit ti kapitan. Saan arumbang nga agul-uli magtayo latan tataba daw. Nasken nga agsauta yon. Isu nga rod ang nagsawa kan. Kaya't ko asawan, agreklamo tayon. Mapang kami iji barangay hall. Amang ano, kayat mo ti sumuro, tataba daw. Ay kito na. Nabayag kumitin kay, akayat nga ireklamaw, dito'y akalsada. Takitaan nyo Saan anay danon dita balay may tipan nakasiminto ti dalan. Ay, wun gaya man niya. No, pa'y akasla na iranta asaan ana idanon dita balay yaw. Tataba daw. Ay, hanggang saan la akasla na iranta, tataba daw niya. Rumbang lang, ngagreklamo akon. Tada kayo nakadwa. Intay nga roday. Kapitan, Apay kagawan. Among wagin inanak, so di naksingan. adadagiti ka barangayan nga umay agreklamaw. Na. Adadadi tarwar. Disturbo mo dagita at tao. Kadwada ni kabadog. Ha? Ay, may samad na tao. Ibaga mga agin inanaak. Imbaga kon kapitan, ngam saan dalata kaya ti pumanaw. Ibaga manabanugak isungagin inanaak. Imposible adi dapay pumanaw. Imbagak daytan. Kit, Ipilit damat akayat da kakano akasarita. makapong tutak ka dagita at tao ta di na makaaw-awan. Ay, ati basa pulyaw. Ay unay kamitin paray. Tauray kalag suyab dito'y pay sangwanan mi Mike. Ay, nabanugak gayam. Kung may reklamo di abot a kalsada. Ado ti madisdisgrasya dita, Kapitan. May sa akon dita na disgrasya paray. Awan mo't madamdamag ka, wano na damag ko na disgrasya. Namin ano akon anay padugmam dita kalsada. Siya ngay mo, Kapitan. Dandanin na disgrasya jay jeep ko. Kaputa nagdadakkel mo ti abot day jay kalsada. Uray syakmat, Kapitan. Agreklamo akmat. Tapirmi ti tapok na day ta kalsada no iti panawon ti summer. Ken pirmi mo ti panaglayos na no panagtutudaw. Ha? Anyari ti makunan paray. Nagadu kami ngagreklaman. Kwa, mabalin nga ginanaak pa. Barang makapanunutak iti aramidag. Anya, aginan na ka manay. Di ka lang mga wanter aramidin na Mike. Anya nga wan aramidin akong kunamba dita. Dahil tama laging inanan ter aramidin yung opisyal. Ay, makapungtot kami, Kapitan. Ha? Agungat tayo kay Den. Anya ti makunam tataba daw. Nay,
Apay ngay, tawan mo nakapila a jeep dito'y paradaan. Anya ngay, ti aramidin nyo a jeep ni driver. Nakatugaw kami, kagawad. Ayan na ngay, dagiti jeep yaw. Oh, masadot kami ang pasadan. Kasanaon dagiti estudyante, kan dagiti mapanagudong ija ili akas kanyak. Masadot kayo to, nga opisyal. Ah, Da kami duki din. anya, Magmag na kay ngagpailay, kagawad. Masadot kami ngagbiyahe. Inteng, awan kadik madmadlaw mo dito barangay. Anya day tagay. Nakarikap mutlatan jay tersena ni Marikwanang. Nagadayon ti paggatangan. Ta ijay pa'y ilay. Apay nga ta. Ay, sus. Sigon itinadamag ko. Masadot kanon nga aglako ni Marikwanang. Anya? Uray dagiti daddo mga aglaklako. Masadot dan amang lokat. Ay, madi ano kasta. Kasanon ti komersyo dito yung barangay ito no mangrikap da amin ay. Kanday to'y pay awanan ti mayat nga agpasada a jeep. Uray dagiti tricycle. Tamasadot da kanumeten dagiti drivers nga agpasada. Sus, madanagan aksana. Ay, rumbang laang amadanagan kan, inte. Madinsan ti mapaspasamak. Masadot amin na natattao. Amom no apay, Apay nga? gaputa timulad dakan kan a kapitan. Anya? Ay sukatan dakan a kapitan, no agnanayon kalata akasta, intay. Pare. Ita man pa'y anak katugaw ka. Dito yung waiting shed. Ay, wala. Takat kung arot tagis tambay, pare. Ay, sigun mo't amap-mapan ka iji bangkag mau. Masaduta kaon. Bayamon day ta bangkag-bangkag arita. Ay, uras ka? Masadot kan? Ito na. Masadot kayo to pa nga opisyal. Ay, saan nakamatultuladan? Tapi asan ngay? Nang nangruna king ka. Tasikat ti kapitan. Ha? Day talagin ina na. Kinmat maturog ti amam nga aramiday. Kita man day to aglawlaw ti barangay pare. Wen, nagtubon ti roon. Agkaiwara ti basura. Ha? Ang da kayo nga opisyal. Nabannaw. Nga ure awam may tararamidin na. Mabalin ka di at tulungan na kami pare. Mangurnos iti barangay tayo. Agagagat tayon. Nay, si kamot ti aglutluto, intay. Ay, uwan pa na. Mangantan. Kat kalpasan na kat mapanak ijay barangay hall. Ay, mapan ka manen maturog ijay, tanabambannog ka? Ay, saan ay? Sa balyak itan. Saan ako na mabambanong agtrabaho? Agtrabaho kami amin nga opisyal. Ha? Oh. Puno ka di dayta nga ibagbagam? Win. Isa ka namun sila misanta, mangantan. Tani. Ado, dagiti trabahuan mi nga opisyal. Ay, nasaya at intay. Oh, apay adi ka pa'y labumangon dita. Anya nga oras amapan ka ije barangay hall. Ay, awan na ito yung nga oras ti papan ko iji barangay hall. Mapanak no kay kayat kaw. Na, kasta ka de ti pagwadan a kapitan? Rombeng at ti priority ti kapitan ket ti kinakapitan na. Saan ket amat maturog? Apay ko mga iparit dati pa naturugaw. Yapay nga rudnap nag-naturog. Kasanon, dagiti agur uray ken ka ija barangay hall. Aguray dalata, aging gat makasangpita. Po. Ay, agpa-importante ka matlaunayan no kasta ti aramid mo. Kapitanak nga rod. Nangatuak ngam ti asino man dita. Oh. Saan na nasaya at day ta akababalin ti maysa a kapitan? Ti kapitan ket pagwadan. Saan asado? Apay, nagagap-gapuan mo nga ta. Tumalang kaya ka nga magmag na. Hinto no na ipadugmam ka iti dalan mo. Makasarak man iti dayja a kapitan. Kanayon lang awan iti barangay hall. Di na pa'y napirmaan ti clearance certificate nga alalak di ta barangay hall. Ay, palewawang dadyay. Iso saan napatpat yan dagiti dadu mga tanawd kan BHW. Inton ko napan ko in report iti ilay. Ay, maaramid mo diata. Saan ka di asikat ti maysa nga karelyebo ti tanod no adda ag bakasyon a tanod?
Win nga makapadis maya mati ag duty no kasi nga kanawin nga awan ti kapitan ije barangay hall. Ay, balyudo nga kapitan. Jay la honorarium na, ti or-orayon na. Anya tigatangam kabadong. Apay, masapol ka din nga dagatangay. Sa umay dito tersina, maray. Ay di na magkulang atay may kakot nga ro dito tersinak. At sino ti officer of the day dito barangay hall? Agpapada kayo kaday nga guru-uray lang iti honorarium yaw. Apay akasta ti saom. Kasanaw, numapan kami di barangay hall, kit awan kayaw. Adak mo dito tersinak. Dito'y ayat ti opisina, ta dito'y kangagyan. Agpapada kayo, aliway, kunak manayin. Ay di ka man unay na reklamaw kabadong. Kaslamot kalalainganon ni kabadong, kapitan. Apay, anya manan ti inaramid da jay kalalaingan at tao. Imbaga na kitdain at ikanula ang honorarium tayaw, ti or-orayon tayaw. Ay talaga nga urayan tayo Isukid din ti manguray kat saan mat nga opisyal. Apay nga taakas jay day jaya kabadong, kapitan. Hey, umapal tawan urayan na nga honorarium na. Agal alimon iti apal na. Ay, unsa nga agpaysaw. Apal na laang. Anya pay ngay, no di kasta. Awan kadipay ni kapitan dita barangay hall. Awan pay mat ni kapitan idili mabasak. Apay aya. Jay nga rod al-alaag ka certification ti barangay. Di pa'y napirmaan. Ay, apay nga min aya deta nga sertifikasyon. Kasapulan di anak ko. Imbilin da kano ijay opisina ti DILJ amangala. Urayam ano kaano nga mapan di barangay hall ni kapitan. Kano pa'y ladya ipapan ko ng awan mo laangan. Ano samon? Anya nga rod ngay. Kat no masango na. Adamat iti ayan ti gagayam na. Uno iti ayan ti ilinga ayan na. Di pa'y laka din napirmaan ni Kapitan Jal Alaag kagawad. Inkadamagan ka ni sekretara ita, makumikumak dito tersinak. Kasanaw, kat awan mo tao ija barangay hall. Jay matla paralinis ti adda ijay. Urayo masumangpot Ada siguro inaramid da. Makapasurunan ti aramid yung opisyalis. Kanayon amay tantan no adda kayat nga laan di ta opisina yaw. Sika ti makapasuron ti aramid na, nga may dagulit ka. Sa anak nga agsubli-subli di ta barangay hall, no inted yo pa'y la ididamaw ti al-alal ka certification. Mala, pumanaw ka pa'y. Tadaw may gumatang itilakaw. Ay, day talalakom, tinapatagkan ka. Inakman langan. Apay na kami suot ka naggapo dito tersina ni Mariko Anang. Ay, kasuron ko na kita nga opisyales. Kaano pa'y ang mga alak iti certification ngam nagrigat da nga itad. Di da kanu na pirmaan. Kasano nga, permahan da. Kit liway da may titipagribangan da. Pagbabaw yan da daytoy nga aramid da. Nanyaman taramida, suportaran ka. Mapanak ita ija opisina ti DILJ. Adda ka bagyak ijay. Lanok mo tagudong ita. Marang makasangpay nito yan ka. Inaksabta ni Giilay. Intaman, tainta ibaga ti mapaspasamak dito. Nay. Apay nga umanang sab ka. Anyat parikot. Aya, adi nga imay nga lalaki tata iji barangay hall, kapitan na. Na, apay kumando adda imay. Awan ka di dyan ni Inteng? Awan to pay. Ah. Nagdamag jay tao kadagiti adda ijay. Imbaga da nga kanayon nga kasjay nga man-mano nga ag-duty da ijay barangay hall. Kakadwa na dagiti officialis nga kakagawad. Na, ay, amom ka day, no asino day dyan alalaki. Saan mat kapitan na? Ngam, ada nang kangagak nga kunada nga. Naggapo iji opisina ti DILG. Agtugaw ka, katsong batam ti saludsod ko. Na, anya ti salod sumaw. Takas la napatagpunay. Napanam itay, taapay nga awan ka nagmalmalam ije barangay hall. Tapay ada magam tinapanak, ada nga ron inaramid ka. Anya ti inaramid mo. Ah, Amam ka day, nga da imay anaggapo ije opisina ti DILJ. Angam awan kamad.
Anya, DILG kunam. Ay, dungo. Ay, dongo, tarupam. Ay. Masigurado nga adan nang idanon ijay DILG iti aramidyo. Iso nga adda imay ditoy. Napanagnaganda, apod no, tinaidanon, kadakwada. Ay. Sino nga dita napad nang idanon? Nakitam ka diti kun kuna ni ba nga imay dito, yan nagapo ijay DILG, kagawad. Saan nga rod, Kapitan? Ay. Makumikumak itay nga aglaklakaw. Ay, sus. Sino nga ta tinaturad anapan ijay opisina ti DILG ang nagpulaw? Saan nga taan ni Filay? Nagsubli-subli nga may na mga alala iti certification. Ngam di mo pa'y napirmaan tinasao a papilays. Oh, kanya nga mati muna dahi dyan mangidanon ka nababalang aklas iti tao. Iso nga minti amok anamin ano ang nagsubli dito barangay hall, Kapitan. Masurun pa'y iti naudi ayo umay na. Amo ka di dahi dyan at tao timapan iti opisina. Kahit nababa aklas iti tao, kunakmanan o. Awan nagadalan na ti kayat mo asawan, Kapitan. Isumat. Kanya nga ti amo na dahi dyan. Inteng, anya jay nadamag ko asurat ang nakadanon dita barangay hall. Kwa. Surat ang nagapo iji opisina ti DILG. Mapan kami kano agreport iji. Ay, anya ngay ita, Inteng. Kwa. Kasano kat agpapada kayo nga opisyal a neglect of duty kayo amin. Anya nga tati ibagada kada kami. Ay, masiguradok awarningan da kayo. No di kay pailag balew, ang mga numasuspindi kayo. Ay, sus, kababain ti masuspindi. Ay, nudim nga kayo kumapayla kanyak ide. Ay, maliklikan kumaday tapasamak. Ang naliway kayo met ngamen. Ay, madanagan akno anya ti ibagada kada tayo iti opisina ti DILG, Kapitan. Ay, sus, oras siya ka. Mabay nakpay. Madimot gayam na abuson ako nada ti posisyon. Kasla inabuso tayo nga main. No, awan kumamot aging lalayang anapan ng idanon. Ay, mamuak lang no asinaw. Anya nga iti aramidam, Kapitan. Ay, jak pa'y masungbatan itaday ta sa lunsod mo. Ama nga no ad-adda amapan manen iti opisina amapan agreklamo, Kapitan. Mapaayapan ka no, magdagiti opisyalis ti barangay tayo. Bareng agnakam da. Ti pagbubis tayo, ti pagtataudan, ti honorarium dagita naliway nga opisyal. Isu asaan agaputa opisyal da. Kahit maaramid da, ti kaya da. Bang pirwisyo da mo launa yan. Tak pa'y ta namin adwa ka nagsubli-subli dya barangay hall. Makita man no, baliw daw, no saan? Ay sasaor da, no di da pa'y lagbalew. Ang mga no masuspindi da pa'y, gapo iti kinaliway da, iti pagrebengan da. Di da pa'y lakit agresign namin no masadot da nga, jutay. Maray, anya ngay ita ti makunam. Maipapaniti anya, Maray. Ti surat apapaayabanda kayo ija opisina ti DILG. Ay, agpada kami amadanagan kan ni Kapitan, Maray. No ngamin maminsan, maday no abusuan ti posisyon. No sino nga tangamin at inapan nagidanon ijay. Masiguradok amay sa kadagitin napasaktan nyo tinangidanon. Imposible mat no ni Filay. Kuna ni Kapitan ka awan ka no adal na dayjay. Ay, saan aga po taawan adal ti may sa atao kat tagibasitan tayo. At daaya dakkel a makapuleng. Saan ka di abasit arugit ti makapuleng? Madanagan akon. Kanya nga tangay ti bagada kada tayo ija opisina ti DILG. Anya pa'y ngay, Kapitan. Aganos tayo doan yaman ti bagada. Saan tayo pa'y siguro masuspindi? Tayo tala ang mapaayaban tayo. Si kamot ngamin, Kapitan. Kanayon kang awan. Isu aday jay tinulad may. No ada ka man, maladaw ka amapan iji barangay hall. Kasanong,
makapadanag beton. Hintayo nga ro din aglugan iti tricycle. Agkikita tayo iti opisina ti DILJ. At nga tapagbaliwan, nagiti opisyalis tayo. Ah? Anyat kayat mo nga saon, tatabgad yung. Ngay, apay, di mo kadipay amaw, ana paayaban nagiti opisyalis tayo. Gapo iti kinaliway da, iti pagribangan da. Ay, kasta. Ne, diyak ang mudya ta. Kasano nga amom nga ikit may isa ka maapaliwawan. Oho. Lukaw, Yay. may isa ka napili akas Sunday. No da emergency, mapasama ka nagiti tanod. Nga may isa ka maaliway. Oho, agliway to pa'y dagiti opisyalis. Siyak to kahit din nga on call nga kung kunada no ada emergency. Ay, sa bagay ah. Oh. Maawagan da ka lang gayam, no kasapulan da ka. Mayat ti panakaidanon ti madi nga aramay, dagita nga opisyal, iya opisina ti DILJ. Wala, tamasurunak ka dagita nga opisyal. Kat naalam datay kung kunam nga alalam nga sertifikasyon. Kaalalak ata at dadamatan. Napirmaan ti alalaak. Ay, imalibtak di agarod. Mayat kayan, tinaramid tayo. Kasta ah, nariing da. Kapo iti panaturog da, iti pagrabangan da. Kunapa di ka bagyak ijay. Ano ka no ulitin da? Aramiden da ti proseso tapno masuspindi da. Asos, Anya nga da dya prosesaw, filay. Ireklamo da ka no ijay sang gunyang bayan. Kahit turayan da katape ang mapasamak da ita. Anya nga iti serbida da kita nabutusan. Di kay payla ka dinagnakam, iti ipapanyo ijay ile, inteng. kas lang arod mang manggag ko pa'y lati sermon da kada kami. Ay. Namati ka ka din iti imbagak. Asaan ko mga alang-alang ti pagrebengan nyo. Ah, Sayang mo't ati honorarium nyo, no di kay mo't agtrabaho iti husto. dayjay kanumot afili ka ni pari badong tinanginano na di opisina da. Ay, no asino pa'y titinagibasit mo. Iso mo't tinangikulbo ka da kayo. Ay, salbag da gidya adwa. Kasla awan amo na nga agpaisong nalaing gayam da di apilay. Ta na iturod natin na panagpulong iji opisina. Iso amade timang tagibasit iti pada tao. Nababaman tinagadalan da ito'y wano saan. Ay, manipod ita. Ibaga kadagiti kakadwa nga agserbi kami si Pupudno dito'y barangay tayaw. Ay nasaya at met no agnakam kayon nga opisyales. Day tatirumbang nga aramidan yaw. At da kanumot agasawa nga agab-abang ditabalay da kanor ditalaod. Nakaamuamot. Day nga ruti imbaga kanyak ti kaaruba daan ni Carleng. Anya itano adagab abang. Imbakid da tapno adamot agbayad iti binulan kani kanor. Ay rumbang amaamuam no anya ti kinatao dagiti ganggan na et. Amum ngay no managdakdakas dagayam. Ela, mangibaunak iti tanod na mapanagdamag no anya ti kinatao dagita akong kunam. Rumbang laeng. Amangan no dagitakat at dagayam made apalimad da. Anya kaya't mo sawid. Amangan no managdakdakas da. Kat adda tumulad kadakwada. Masapula na saya ta kadagiti amin na tao ditoy. Tapno na saya damat kadata. Amo matagang gana ita ditoy. Imbaglakit di. Tada nala ka apaabangan abalay ditoy. Kasano nga dinala ka, kat away lang ditoy. Saan mo ta napinta sa balay? Mabayag ta ka di ditoy? Depende. Into na damagayom ta ditoy. Ditoy tan nga ituloy ti sigod nga aramid ta. Una, kasano nga iti panagbiag ta no awam mo pagsapulan ta? Agano sa paibit. No adan tumagayom ta lalaki ditoy. Awisak ida nga umay agbibinggo ditoy. Kastamat ti aramidag. Masapul alimad. Taawan sa kanumat ti agsugsugal ditoy. Si kansamot ti kunada nga gab-abang di tabalay da kanar. Uen kaka. No kayat mo, kat umay kay di pag-abangan mi nga kasawa. At na imas nga arak kay jay. Nya, arak ko nam. Nabayag kay, adya nakaraman iti naimas nga arak. Umay ka,
Tapno makaraman ka iti arak. Aliman nga rod. Umayak, iti balay da kanor. Awisin tamad ni kakakanor, ta makiinom ka data. Ay katintang haro din ah. Sigurado amayat da jay. Naliday nga mingkay, tiyag may maysa. Dadanapanan ni tuyang ka. Asawam ka di siyang nagan iti tuyang, kaka. Way, nasawak. Ngamawan ita. At da ngamin napanan na. Apay nga, diwor-diwor ti panagnam. Nabantek ka? Ay, sana ka nabartag pare. Oh. Nakainumak only. No, iminom ka iti arak at madinti pagnam. Kaawatan na surtakan. Tinabartag kat saan na makabigbig. Angam siya. Mabigbig ka pa mo pare. Sika pa lang ni Andres, akong pare, akapite. Kanya nga Andres at tang abam. Saan kayo din nakamkamatin na katibabay iti balunay? Kat Andres, tikas jay, pare! Nakita ka nasuron itay ni Kapitan ken ni Kabadong. Apay ko maamasurun ngay. Anya ti kinasuron na. Nangag ko nga imbaga ni Kabadong nga Andres ka a Kapitan. Ta kabatam ka no iti balunat. Na, sasawan mo't day jay apari ba dong? Ti Andres kat under di saya. Iso amin ti mga ramid iti trabaho, tanaturay ti babae. Gam, saan mo mat nga ipatrabaho amin ka ni Kapitan ti trabaho iti balayaw? Saan ka day maray? Ay, wen. Irwar ko laang mattibalunat, no saan nga umno ti aramid ni Enteng. Angem no husto ti aramid na, nakadulin ti balunat ko. Mayat gayam dito'y kabildatan a nagkamangan ta. Awan makitak a pulis dito'y. Iso na lang, tasan ta pa makalako itilako ta. Kasi nung itilakwan ta dito'y. Masigurado ka dita ang mga aramatan da ito'y lako ta. Imbagam ko maijay kainumam alakay, amang guyugoy iti kadwa na nga umay dito'y. Imbaga kon, umay na kanumanan itong rabi. Irwartan to ti card bingo. Ada porsyento ta kadag iti mga abak. Uray basit laang ti alaan ta. Maurnong to. Ingat ka ano nga tangaglimlimang ta dito'y nasilunak akabildatan. Ada ko maubing amay baon nga gideliver iti lako ta. Ngam adayumat dagiti parukyano ta. Sinalbag tumot na gidya apan nakabagitilintag amang sapsapul ka na ta. Sige, agbibinggo tayo. Kabayatan nga agbibinggo tayo. Ada babasit dito asigarilyo binilot. Nabaglo, ken makaagas detoy. Mayat daytoy no napuyatan kayo. Direk nayo, kaslasaan kayo ang napuyatan. Makapasaranta daytoy. Amin tayo, ket padasan tayo met. Tapno mapanak na kanyo ang mayati ilaklako mi asigarilyo. Padasik mamangarad, barang malipatak ti kawan ni tuyang ka. Padasan lata. Mapanak na ka mapudo ti pagbagak. Makaparagsak na ti akita ti sigarilyo. Matang man iti kape ken asukar maray. Apay akas tati churam Kabadong. Nalablab ba si Timatam? Akas kala na bartag at bigbigat pay laang. Naginumam ka day. Apay nalabasit ayamait maray. Kasano kumana ka inumak, ket kariring kaw. Umaya nga rod gumatang iti kape ken asukar. Kasla ka nga rod na bartag iti panagkitak. Mitad mo kidin ti gatgatangay, tinaagkapain. Kasla na magaan ti karabukob ko kay. Mabit laag ta ikang ka. Ay, nagadula kaya damdamaga mo na yamaray. Nuintad mo kuma, dinalpas. Oh, ato yun na nawato mo. Ala, ilistan pa lang tanay, awan ti kwartak. Ay, awan pa'y ti utang, Kabadong. Bigbigat pa'y laang. Ay, uray bigbigat, awan pa nga rod kwartak. Bigbigat akas lama diti aldaw mo marikwanang. Ay, ni man Kabadong, maray. Bigbigat, akas la na bartag. Nalabas si dagiti matana, akas lag laladot pa'y. Na, aglaladot kunam. Kunana, agumatang iti kapi kan asukar. Idi inyawat ka,
dinardaras na mo ti pimanaw, ilistak kanaon. Ah, saan ka di akastan ni Marituyang no daduma? Ay, namin adon nga inaramid na kanyak ti kasta, maray. Sa bahali ita ti madlaw ko kan ni Kabadong. Apay nga taan nalabasit dagiti mataana. Saan nga ta nga agkamata? Uso samot ita ti sore eyes ako nada. Kasta nga ta, maray. Agkamata nga ta nga agpaisaw. Iteng, nadamag ko nga adda kano agbibinggo iti balay da kanor iti rinabi Nakaamuam dita. Asino ti agpapabinggaw? Ni kadikador. Ay, anya nga iti amok. Masapul adok talem no pudno tinadamag ko. Saan arumbang aday taasugalan nang runa no adda ubing nga agbuybuya wenno makisugal. Ay, aguri ka. Mapan kami to itinalimod ka dagiti tanod ka. Mapan kami iti rabi. Sayang tawan pa ni Kwarog. Pimanaw manin. At damot ti daduma at anod. Isuda at tikadwam. Ay, wala talaga. Akasta. Masapol adi da amaw. Mapan kami no iti rabi ay. Tapno mapanagnakan mi. No pod no tinadamag mao. Ay, saan damot siguro nga ibaga no saan apod no. Saan mo't nga ulbod ni Maria, tapno agipadamag iti saan apod no. Imbag, nasabat ka man daw. Ada ka di manan paayayam no rabi ay. Tagawisak iti kakadwa tayaw. At naganas no adu tayo. No adu tiyag tayo. At adu matiyabakan. Wala ang agpaisaw. Mala, umayak intong rabi ay. Ado ti awisak kakadwa. Namnamak nga adun to ti kakadwa minton rabi. Magisagana ka tayo na banglo a sigarilyo ma. Ariglado. Mangbilo tak iti ato. Mayat niya agpaisaw. Uray basit lang a sigarilyo nga nagganas. Kung nagtumod nga minkan ka. Sana nga gululpot. Nadama ko na si Dagkakano iti dahi agang ganaat. Kat di mo pa'y am-am mo, tipod no akin na tao na paray. Umapal ka kaday, takanayo nakapainuman iti naimas nga arak paray. Sada dahi ta. Kilati sampay nga umuna. Sakbay makikadwa ka kankwa na. Nasingpay, kinalang ang makigayam jay tao. Sa natilat atapan. Palpalagipan ka lang. Kumparita. Iso adya kaya't maisagmak ka. Ay, sana nga ubing abasit paray. Ang muktar aramiday. Sapay ko ma. Tawan to ti pagbabawyam. Kapitan, nadamag mo ka din ti mapaspasama kasugalan iji balay da kanaor. Nakasarita kung dagiti kakagawat kan tanaw. Mapan kami doon rabi Angam diyo sasawan. Inton rabi ti ipapanyaw, Kapitan. Sapay kumata maranaan nyo ida. Jak ipalubos ang makasursuro dagiti ubing iti sugal. Awan nasayat nga itdenday ta. Mas dawa ka no asino tinangi dauloy tinayta sugal. No asino man day ta. Saan nga agbalin kanyak? Saan ko anagan tinagan ka? No jak patiliw day ta ataw. Napan ka din da Kapitan iji balay ni Kanaor, maray. Napandan, maray. Ay, sapay ko makita da dagiti ibagbagad ang agsusugal. At dapay kat atap ko, adya agab-abang ti agpaspasugal. Ay, day tamot nga rod ti atap ko, marikwanang. Kaya't kumot magupod day ta sugal. Ado nga minti maiwawang nga ubeng. Nupod no ti atap ta aday di agang ganae tinangirugrugay, ay nasaysaya at apumanawan di ti kabildatan. Ay katuwin tapno saan nga iso ti mangisong-song iti sugal ditoy. Sus! Agpay sugayam ti ibagbagada pa ng kagawad ko anang. Ay, awagak man dagiti gagayam ko apulis ta umay da ditoy. Adeta. Hello, sir. Kasapulak ti kadwak dito. Ado ti agsusugal. Ken ada pagdua-duaan ti gunggunay da dito. Uwan, sir. May saagang kandait. Agasawa da.
Sige, sir. Urayan kayo dito kurbaan. At dada iti may sa balay. Sige, sir. Bye-bye. Ingat yung dagiti imayo, no diyo kaya't nga dadakis ang mapasama. Pare, Deng. Apay may ganito. Saan asyak ti pagdamagan nyo iti kasta? Da kayo kit diya. Apay nga adati bingo cards. Ken babasit abato iti lamisaan. Ay, ayam kami lang mo't pare. Apay da kita kakadwa mapulays. Agure ka. Apay anabang luti asok nga agad diwara. Ni pare, talaga na banglo kami amin dito pare. Amuyo ka di asap sa pulen gayam dagiti pan nakabagiti lentag dagiti agasawa. Pusher gayam dagita. Ha? Anya? Pusher? Amin kayo mait ayo sir. Matiliw kayo. Maiparit dagiti binilot da sinigarilyo yo. Karaman ka din ni Kabadong, inaristar dagiti pulays, kapitan. Wen, para iti investigasyon kagawad. Amin da. Adang amin sigarilyo da maiparit. Saan ka di akin na sa umpay idi ni Kabadong nga adaywan na day di ataaw? Natangken beti kutit na. Barang ano saan unay anadag senti kaso da. Ta nabiit da pa'y mo't anak ikadwa iti dayjay taaw. Ay, may nagpakni diti kabildatan ngam, ha? Natiliw mo lang. Di ko nadangarod. Adda matatilintag. Itay, anya tinapasamak itinapanan nyo? Pudno gayam tay atap mo adakas dagiti agab-abang iti balay ni Kanaur. Ay, kunahakon kay. Isu dati agpaspasugal? Saan la sugal? Agus usad da pa'y gayam iti maiparit bulong. Na, Binilot da. Sada agsisigarilyaw dagiti nadanon may. ay, isu siguro nga imay da nagpakni dito barangay tayo. Saan nga kamkamali dagiti amang kalaban kanyak? Na, Ho. ay, may samot ni Paribadong. Pinaramanan dala ang iti arak. Ang napanmeten nakisugal ijay. Kan nakiaramat meten iti maiparit abulong. Kinasaok pa'y idi aliklikan na jigang ganaet. Ang ibaga nakit di nga umapalak ka no? Ay, anya ngay ita tinagbanagan na. Bagtay may ka dito'y presinto pare. Na-drug test kami amin. Ay agyaman kayo, ta saan pa'y anakaro ti panagaramat yaw. Nudi kayo natiliw adagaws. Ang mga nudakdakas ti mapasamak yun, ta maigumon kayon. Pagyamanan kalat ta pare. No dim ngagak ko ma. Awan ko mataytoy. Agpaisuti ko na. Asaan nga agtalik adagos iti ganggan night nga aging sisingpay.